abakozi b'embazi y'ekiraguju omu Kanungu na Bushenyi bagambire ebi omu rukiiko rutebeekanisibwa ekitongole kirikureeberera omutindo gw'emibazi omu ihanga ekya National Drug Authority kandi enkiiko ezi zibeire omu Bushenyi aha Jamuji Hotel kandi omu Kanungu rubeire aha Chimpanzee Nest. Haji Jamil Lutakome orukwebembera abarukukora emibazi y'ekiraguju kandi oru board member ahabwa National Drug Authority atugambira aha mugasho ogw'okushaba gavumenti okwegyesa abakozi b'emibazi ey'ekiraguju. Kulaba nga tutumbula omutindo gw'eddagala ly'ekinnansi. Bino bye bimu ebitundu bye tuzudde nga bikyalina obugagga obw'emiti era ng'abantu babadde babukozesa naye nga tulaba awayinoteka okubeerawo ekyongerwako mu kuzimba obusobozi mu bakozesa eddagala ly'ekinnansi n'okutuukira ddala ku level okulaba nti disitulikiti zino ezikyalina ebyobugagga ebyo basobola okuvaayo nga balina ne factories ezisobola okuba nga zikola eddagala ly'ekinnansi. Konka Kampala twayise okurugaza Kampala kuza kusoma katubaye mwenje tupasobola okukyakubaho omusomo guletekano nitubase kwetungamu tubone kusoma kituufu naye amazima agali nti abantu netujumbura wagamba ka kintu kyamangeeki ankula tebatyogeddeko naye amazima abasajja tubalagira kumpani naye omuntu atere ekiriyo mazima bwebugwadde sisitu abashaija bajya mukimanya oguhona nabwayejunisa omushomo ogu okwanjura iteeka risya era omukuru w'ihanga ahereze kutaho omukono n'okurukwija kuhera okukora emibazi y'ekiraguju omu ihanga. Omu districts zombi abebembezi baazo beetabire omu nkiiko ezi kandi bahiire enteekateeka zaabo aha kukora emibazi y'ekiraguju. Ekyo nimbeshengereza ky'okubanza mutakozesa emibazi egwire ninga etahikire ninga ejunze ninga mbwenu ebyo byona let your medicines be certified. Oyinza okuba nga tolina bukebera bulwadde obw'enjawulo ate kiba kirungi bwenzijjanga okw'omuntu nekugamba nti sewulira bulungi mputira olutono alisa ziba siinaaki kiba kirungi n'ogamba nti agendako mu ddwaliro wakebere. Kenneth Chiza orumukuru wa National Drug Authority ahabwa Burengero Izooba arabwire ebitongole by'abanyamakuru okurekeraho kwakira oburango bw'emibazi y'ekiraguju obutahamibwe ekitongole kya NDA. Actually, we work with the Broadcasting Council to warn the media house. Some of them have been given big fines, others were threatened with closures. That's why you can see they toned down. Gasha kwa Nagudi Fatuma.